kesho irada ibadilike. Wenda kesho irada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho irada ibadilike. Rada ibadilike. Sida yeso Ngoswash Ketini nje aduaya wanganeju Ledu mido yokte ibnabo o union point wio Sida yeso Tampolo so kerengele naro Kiyaki ye na opu itodoko yati atuangishu Tonka untinipo kinema Olegi jogi soiban ole sere lama sebo. Egi jogi ole sere. Ora rishara babo gini kita jaludwa ye eru agara kindole ngoidoi. Keri jenga bol enemisimi baga lada giga ile musho. Tangu pita do registration ekura kinta bagita tungana tanata nkioko ngwan na kekira omon masa ilang tungana lang lo lotinalo register kesa ai bunkura nindi miya yoko nolongi ai gina na school amwera yo lankara sabu na egero ankera bebo ogwankara rokeju na bunu ya yara nyanda wenao amosabu gankolo ne ukiyo nkera nkare nao Mekabaigi serikali kitokolo show. Walimu wa sekondari wajapitia hiyo tunaita training ya vile wataweza kufunza watoto wa grade 7 na grade 8. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata wajafunzwa vile ECBC itakuwa. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sdai FM na Tabahi Saa Tomon ente bana kulolo monto Nkorroki Olomon likinjengero shinjere erejeri kore na boishor malimuni le kubet yadwa ilo shule Kenya boishor malimuni kitengena tombana ibertinge juklen Kisuma le CBC Ekelero wajwenge sholori kale MCA teolonto te wode ke yantolonto le Transmara ishorba yanikitwa ko siasa ilo le momboshin kamulako yele ngorweri kore tena ward Etalie embasha itola rikoko engorwolori kale governor te county Kajiado te masha azimio na shumodoko ya tina county Kajiado Ekibori lewa ile hoingolo sho loltumari te nkiteshini urbilisio loitokitok nkolongi tomon oitekini ajo larro koibonga kite roadblock ombirikani epoito loitokitok te nkolong ejumaine kulo monor kuleke kumok Maria Marina Bona baliki pokina nene kunari Kiyaki Vivian Kanoi Etejo herikore na boishor malimuni le kupet tiarwele oshole Kenya beishore malimuni nkitengena tialomba horkeretinge juklen Kisuma CBC etolimuto na ajo nakatake tumidupoto na yau CBC tiarwa nkera elosho le Kenya Remilton ole salaon no lasrani lang Olomon Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. Power. Ore irorita renkare naro kirikore ina boishor malimuni nerejo nchere kenare nishuri enkiroshi enkitengeno malimuni ote civil tilo rekile CBC amonakatake etumir matunda oisilegayo tilo reketo onkolongi na tidokoya ore Julius Korir nolo tilo lopenyolorika lilo turur le kupet. Walimu wa sekondari wajapitia hiyo tunaita training ya vile wataweza kufunza watoto wa grade 7 na grade 8. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata wajafunzwa vile ECBC itakuwa. So tunauliza magoa ya kwamba kabla tujaanza grade 7, grade 8 tungeomba ya kwamba ianze kufanywa kwa haraka sana ili watoto wetu waweze kukua tayari. Sasa kama mwalimu asipokuwa tayari atafunzaje huyo mwanafunzi? So tunaomba kwa sababu ya ECBC tunaipenda, lakini tunataka pia walimu waweze kuwa tayari. Ore tenjoto olopenyolorika yolotiana kelo Misori nikilikuwa na erubaren Kisuma na rikitor minisa George Magoha peye mesha kiangolon encheraton darasani tiarlo losho nerikino enkitengena toro malimuni lilo rekile CBC. The
classroom without even the requisite infrastructure in place and does not take into account the capacity of the implementers of the CBC. And this is going to be a disaster. And we don't want to wait. Kiyaki Olomon te Sidai FM te Ampolos Oldoka le Narok aji Milton Ole Salaon. Asholeng Milton telo kilekwane jorkulio moni njere hore hodoni lebwenki somare sukulo lenkoyote murwempa asholon tolole kaundi Narok kagene nyamalingera tangara kiankare nemereti na sukul negreta nyamalenki suma ongera katukul lomalelo ibalior malimu kito klina sukul legra shubokia na sherbonke na kop Gabriel Ole Tongoyo tangara kinere shiranda rasani na sukul kagene omon biro kengura kinkera na sukul ankare amuke nyamal oleng ore James olenchoe no lasrani langle lomon. Olengo ya primary school cha wodo na igara de musholondo lo lankara naro. Yoruno yolto ngani na sheyenye na ibalunye hediti chalina school Oriemi Solomon Sidai FM. Or malimui ole simbano or malimui kirok le school lempash da ona ikara. Ayuwa kana na shara ashkugi nto iwo ena school na she anto iwo ra empash nto iwo lo shege nto iwo le bolosi ne bon tebes na juga shirankaragi enkibongara nembonga school nembongo bongor malimuni nilepwa enkisumari na school tangaragi SCIC denia sidara. Ore niare ayuwa kana wogi urbunge lang le nashe le Northwest simiwa Gabriel Ole Tongoyo tangarage ere serga ba yog darasani are teldari rusoye nigi jashe amiri aba sukul abori iri aba sukul ni narona bagera sukul darasa nashera tasanga nirudo urbunge shoyo darasani nigi rudo ajo ilebwa nye sura araki face sukul nigi jogi mheshimiwa migara majana kai te CI ni asira aranija ina sukul ngi genoro de dangara jo somile ngaro e marera ingera ina school mute kenywa ikilikuwa neta war malimu kiro glina school nebo na kera ila rigokpe ye godon ncheti adwa ina nyamali na dola ajo enemengoragi esia engare ni de miage konolongi aigena na school amwera ayo lankara sabok na kerwa ankera bebo ogwankara rokeju na bunu ya yara nyanda wena amusabok yankolo ne ukiyo nkera nkare nawo na yo gane damu orbungela Gabriel Ole Tongoyo ntere nya ageta damu yo tudo kiyo ankare te school na yo la jore nigru ankare na agibo kona kera isuma diro yanke suma ilebo temuru ampa da sub location ele shurare musholondo lo lankara na roga sira yengire sene Sidai FM Olomon tejo yankarna James Nchoe. Asholeng James Taylor kilikuwa ine jorkulio moni njere kele ruwa jwenge sholori kale MCA te wode ke yanto lontulole Transmara shorba yanikitu wako siasa ilole Momboshi ngamulakwe ila nguruwe rikore tena ward ore riko horba yanikito golempi daki netejo ilo marite muruwe mapashi kera yosiligi sabu ko siasa ilole Momboshi tialo ilori kale MCA. Jalembedaki kincho orusa meshomo enguroli kare MCA ke yawo siaso lomboshi kia mwagra family nigiru ko bokin nige mayan kincho onka mulak kije kulo shambanga olimeke bona lo le Momboshi tamna shoda mabashi oltongani dola ole bidi kabisa ponga safari amugin chodo ya safari sidai nege manta nege tamayan nege do yorinka jo kita mayan tamanai ta to sotwane mana dankanye falina karan temuru mabashi damato nagamuku miade temurda nado nago jogen tai marsheta elelero amu bagina tanale loron duat nago jogen tai Ogen, origina kitika keme bunga kangai namu eran dua sidan. Sidai FM na. Jorkulio moni njere ibale hempa shaito la rekoko ngorwolori kale governor te county ke juado tialo emasho azimio na shomoduko ya det na county Kajiado emba shaina na ibale tialo bonke ile polo sorke juado memusole kanjori or governor ile obale na county David Olenke denyete ne bor governor ile na Richard Joseph Olelengu ore Pito le Kiriongi na lasrani langlo Lomonte county Kajiado. Aisabu gemba shayo la rikote kaundi orke juado or governor ile na Richard Joseph Olelinku or governor ile apali na county David Ngedienye or bunge ile polo sorke juado Elija Memusi Ole Kanchori etalie emba shayo nkolonge Jumatano terali azimio la umoja na shomodo kwetu kurutule KCB tolduka lorke juado baba umekuja na tunajua Kajiado ni stronghold yako hata kama tuko na tofauti kidogo hapa ndani kwa sababu tofauti ziko lakini baba tunajua wewe ukiwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya utaweza kutubeba sisi wote. Meta ho obole mejoito isuguru line hiyo Peter governor ile hapa David Ngedienye or governor ile na Richard Joseph Olelinku omon la sujale nyepe isho Raila Odinga ngura hiyo rais. Hapa mimi si mgeni nikisimama hapa. Ile kazi nimefanya hapa Kajiado nikiangalia hapa shule hata hii uwanja ni mimi nimetengeneza library ndio hii hapa na waomba hata wale walengu na wale wageni
Kidienye tupatie baba kura. Hiyo ingine tutasotiana huko kwa debe, sawa sawa. Tina rishata ibale mpa shaitul bungele polosor ke juade Elija Memusi ole Kanchori or gavana Joseph Ole Lenkuto ambao mpati na titi ya Borio Mambuli le Azimio la Umoja. Patia Lenku Azimio Jubilee, patia Ngedienye Azimio ODM, hao watu wawili wapatane kwa debe. Nilisikia rafiki yangu moja akisema hapa kutakuwa na Jubilee na kutakuwa na tikiti ya ODM. Nataka kusema Jubilee na ODM ni tikiti moja inaitwa Azimio. Tikiti moja ambayo ni tikiti la Azimio la Umoja ndio itasaidia baba. Etapong'o telelari kutongo nyeke Raila Odinga kake mete mbaye na imakara ile siasa orkejuado nemeta ho boy balia Joni Nyang'orito tolori kale gavana tina county kake ore tempashe Nkorroki on Raila Odinga omba na laita losho lormasai olosho le Kenya telulung'ata. Asiraki sidai FM te county orkejuado te jokinanu Peter Ole Kirionki. Asho lang Peter Ole Kirionki tela okili kwene jorkuli omoni nchere ora ngolo ngeunieke na ngorpeti ngerishata pana shurutol tutule IEBC beyesir iltung'anak katana la oshokle kura netukujere kura loshon kutitik minority o manya Nakara or Karsula Yavali Yara, Eruagara Dolero Renye, where Rangara Maki, Mara Sukul, Migara or Baribara, Olegi Jogosovan or Lesser Lama Sebo. Egi Jogo Lesser, what are Sarava walking to get a Galudua, Eruagara Dolengoi, Kerjangabo, and Miss Baga Lanagiga Lomusho, show my yard on Napi. I'm here a woman in Lorua, Yogi Yogaras, Avendoganaje.
Mege nyori ya more ngidua na gidire no bongidua. Kagoro ngale ria saitogi. Migi ye piso iban. Kama amu ngwezo yenya na iraidwo meshomo. Amore dira na ra kona giasi na giasi ni nono ni kendober. Ninja ni kenjora menda na ninja ni kenjoru bugoi. Wala sere so iban. Megi ara yogi na rogo kina we ya miryo wala de ya rasi yo wala. Irware lo ruso iban na itachi ngoragi yogi re roro. Nego wala dana ra la rigo gerogi ni ibelege no masama ibelege na ragele ai ngoro la rigo ko ngoragi yogi ngoitoi. Magara la iraba. Asirage kolo male misese da FM te moy kwabe ya county angare na rote jogi angarna morongo Davis Leshao. Asholeng Leshao te lokili kwene jorkulio moninjere kiborile o bayile hoingwa shwanka jiol chumare tenkitesheni orbilisi olitokito ngolongi tomon ile waloite gini ajola roke bonga road block ombirikanie poito loitokitoke nkolonge Jumanne ena wiki sishore ngare kampuni super coach itabayoki kotini loitokitoke nkolonge Jumatano ne umono lopisani le DCI peye borile lopokira ile peye senjurore tialo ninje hore ngobisa yenjurore masi wambete nitejure le lopokira ile nene bakakiangarusho utaroto ashwe nkitainoto mpala ile jare nkitambulisho ne basha sinkar na tinkitambulisho ne passport Somalia wona tinkitambulisho ni elo shole Kenya ikiborisi ni nyoldere faili na are super coach tankara kinetu itodolu mpala ilo toto lungana kona bitawe murwana baya ejoljajili na kutini nchere bibori lelo lewa obishana tongolo ngitomon pedi benjurore orgesi lo hoitokini aitabaya kutini ndarigini tomon telaba liare telari longalifuniare hotikitamare Sidai FM na Jorkulio moninjere pangwa ho seneta ile county Tharaka Nithi Kithure Kindiki tene borbonkele madhira Rigathi Gachagua ikilikuwa nirbunge tenele nabusho Kenya kwanza peye gilonore horkilikuwa ilitabari bunge ulaiboyo pe mitodoloni matokeo enkuko kitokto televisheni terishara engelare kitokto lapalese telari makitale lari koklelo monti alopana nenye tolduka le Namanga county Kajiado ikilikuwa nake lo penyina lubotolo peye ejoro rais ulai mutengelare kitokna lena boisho lodurule Kenya kwanza ingua ne umono larikoni le ODM Raila Odinga benyora teneku etwemo tena gelare wabunge wa UDA, wabunge wa Kenya, wabunge wa ANC. Tusikubali marekebisho ya sheria ambayo yameletwa kusema ya kwamba results zisitangazwe kwa ma-TV. Kwa sababu results zisipotangazwa kwa ma-TV, hiyo ni njama ya wizi. Hiyo sheria wanataka kuleta bunge hadi ya kujaribu kuiba uchaguzi. Hadi kwa TV wasitangaze. Unaweza kubali? Unaweza kubali? Tungetaka kumekataa. Ejake lomono ingwa hilo na aboshe Kenya kwanza njere ibali la rekokle na aboshe Kenya kwanza orenduata na tile lokiomanipo kiro kuni loibongate ha tenebo UDA Food Kenya tenebo ANC na vile kwenye uchumi toldunganapo kinlelo show lomolelo imakamu Salimu Davadile ANC tenebo Moses Wetangula lorkiomale Food Kenya irorita tolduka le Namanga County Kajiado. Kisha mkimaliza tarehe 10 tunaanza kuunda serikali. Na wale ambao watakuwa wameamua from Mheshimiwa Raila atuambie kwanza atakubali ameshindwa. Hivi ataleta fujo. Tatu atang'oa reli. Nne ataenda kujiapisha. Tano atatafuta handshake ya Korocho. Sidai FM na
Netabaiki lomon Nkorroki le Saa Tomon enteipa tiatua ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon apaasha Narok, ip nabo union point ong'uan torkerenket le Transmara, ntomoni salusa lompointi 0 kaunti e Samburu. Itum enkitesheni e Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke, Facebook Live, Elias Sarune watching live tenebo Joseph Teya watching live from John Saitoti watching live, Darius Daudi Munke watching live from Tororet area, tenebo Soitanai James Stella Yengo watching live from Nairobi, Asholeng Samuel Tyson watching live from Nairobi, tenebo Naomi CPC Pato watching live, Asholeng tenkaraki na warkulika ketungana kumo ko ingorita tuniro ye Facebook live ateja Asholeng irumore Benson Olewapari itero Saa Tomon obo enteiba kenjokulo monor kuleke kumok Kiyaki Vivian Kanoi. Tenkariano sabuk tesebara o tempijan sabugoling Nkorroki Olomon te Sidai FM. Ni Jennifer Nareno le Kariankiai naining'ito Sidai FM temurua Mpiro ip nabo uni ompointi ong'uan najoki irmaasai pookin nemanining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Nanu maa Villager